clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber kahlan bok chewani ole tunchu ma chuan Ruatfela Nu thuzia hongzeli somli Part-9 mi pui kot thu retu mi pui ten evidence kan pek taihmak ka ngai ti thu pui manga Ruatfela Nu thuzia hi kan ngai thla anga chumi zo chuan commenters te tan platform kan siam lenga an comment tha te kan ron share chuak le don ani ole tuna ilongai thlanga lang kum somni chuang kal to khan no pangpong sual tur tan human rights lama ka sangoi zon puitenen kan ding thina no pangpong sual tu shem ani ngei theinan no pangayo in FIR thelutin complain na ka thanga achang le thuretu emo witness kania court lama thianten voin chu evidence iron pele don ani mo min lo ti thin misuala pu no pangpong sual tu shem ani ngei theinana court evidence petuni kha khole tui tra kani anga kati theisang tak ani wangin ka phurem em thina court ka tran pui wangin misual shem man ni ti ka hriatin karam tan ka contribution level asang le sot katia kalim le thin no pangpong sual tu emo tol thatu emo ruihlo zuar tu emo te hian ruihlo mang sual emo an mi thale an chung te emo an pong sual te poi chawan soilo ramdan dinglai bo chia an ni wangin nang le ke poi po an soyani ka thian pa dan lam thiam min ril ka thinlung phe ka fia taka injek chu Indian Judiciary hi Evidence Act a inhat ani wangin a tha ema America ramte angin mi fel rempal a omve manglo mi fel pakhat rempal ai chuan mi sual somko pukwa chu New Zealand mai ro se ti hi a principle ania Bible be chana duan ani wangin zangai na in na khata anem bokani chu wangin kha voin chu evidence iron pedonem ni tia min lo biak lumlam thinna moi ka ti em ni ole hongzeli somli isu a hian mizo mi puin mi hring suatna silai mu phut ruihlo number 4 kan lo huat zia a hriata nima sila Indian judicial system hi achunga kan soyangkhi ani wangin nema amuang adu tuin auluka dan ro rel na kot lama misuala pu hi pu fu an harviau thinani chu wangin mi pui kota thu hretu mi puite kan taihmak angaya Mizoram akar khat da isu omlo kan ti fiam thu thinang chain tu te mo point kan theingil le mai ringin khotlang ro rel na mi pui zeizia hriain za thlak takin chongkam an che ani kha ho mi pui kota thu hretu mi pui te hian nun na suat tu silai mu phut hi theingil lawin do zelila Mizoram mi hring tlem te zinga hausak thut theilo ti po shrengin hausa thut te yen dong thiam zelang u ole khamichina kha athu chu anita tuna chuan comment section commenters te tan platform kan buat saila dorani ama sabera chuan papana sailo hian keichu kota evidence pia kal hi kaphur tolo palian pui ni maila nang anga mi chak kan silo voi khachu kanvenga hong somthum chuang police nan mana akhe sayo in kan statement azi ang ril ru thatak puwa min kan lo zia to sa kota kan share chu magistrate in a convict don lo ti ka chiang mai voi khat le chu samon movek sia kavakal chu kota kaming alom silowa kot kal ka phur thin nen tuna chuan eng witness ama ka tang du to lo atiani thuom zenei ril takani wangin papana sailo hi anon react nek naka Ruatfela Nu hian anon react ka hrethiam lutuk iton hi no pangpong sual conviction rate chilutuk kan be layang chi ani aron tia ruata zayo ni mar hian keipo hun khoral na mai ni in ka hria ti ani po hin lo tong ve to ngei ni turani ti chuan chungu ra hian kalphung thar thil thar mu han be seina phot mai ila danglam awm em tura ngayang ti ani adot le chuan zoram moya wala hian awa thin em Ruatfela Nu hi chuan mi pa min da zero khop mai thalai te than har hun heram lo hi ram dangin nei lo harla zora mitla yange ti hla hre pha a sachin khachu kan kum au pato thalai te u in nuwa in u te kan ome ti ani ti chuan rin sang chak chu khian
NGO le mi pui chuan danangin na takin shrem ni ro se kan ti zia thin dananga na taka shreman ni theinan kan thu hriat te kota I thlen thin ang u ti na ani e ho pialam ani dona mizo mi pui le NGO hroi tu lansar le politics khelnana mang thin ten an tlinangem o aron tia zo na thata kani e ti chong thu hian mi fel shrem aom ve manglo ti hian aom ve tho ti na ani witness po hian dotin an tran tlat chuan aboi thlak viau tin me che hum halin kum tling lo hum hal na hi a tha em chuti rualin he danin kum bi thlia hi chu en non hun viau to ni in alang tleirol kum som panga tanga kum som poriat in kar kum tling ayana sa hi an tamin an manin mipa an thlem jok po ni se pong sol kesin an kalpui le du thina aboi thlak viau mai aron tietle min horop phi mistake om deu aom zia ani turangin ka chiar diglo mai thei min lo thiam ro se tei chong thu hian dikchia ho ringot lamani lo wania kota thuretu te kan kal that le thin si lo wangin misola pu te tan hima ol thin an diglo na fin fia turin shem an ni ngei theinan ato thlengin thuretu kan ni chuan ibei ram thinang u tiani ma du oma wan chong hian evidence petura witness nei le kota kal hi kan hlawin kan har satlam lutuka chu wangin police ne na thil hriani po hi kan du lo thin hei hian judicial lam na thopo ati har sa in ati muanga thiam lo chang ngei tur po hian thiaman chan pha fo mai pokso le NDNPS act changat phei chuan ti tu le ti lo tur hi atamin nu chui tu tan po ti sual tur tam sia witness hi antran angai ve tak zz aron tiani RTC thara hian kapi ram ve ang hian ril ru le ti tak zeta ve tu hi om thro maila avalu don em thu hretu ni hi aol sam viau na in ro rel na hmuna vain lan le hi alo ol sam le mang tlat lo hun lir theile sum alo ngai ve zel si chuti rualin ram le hnam khotlang tan tia kalzel theitura kanin pek atrul deuh dewang tia Jack VL ralte hian tunang chance chalutuk kan ma aron in chop chung poa kan la har lova angayang boka kan theingil le mai ani chuan smuggler ho tu hnuaya kan lut pum hlumang kan ram hi ram hroi tu ten engma an soingam lova mani veng theu kha lowin chik te u in khom na zali samli su hi pulpit tlanga an soi chuakem ani lo pon in ko ran hroi tu ten an soi ri em ti hi aron ti dai mai VL hruai hian kapi hi ka chuang thin hle che ani kan ram le khotlang ko ran thleng hian ve takte a ve ya hun to sual hi dole ta hun to tak zet bokani Nehemia anga Jerusalem kul cheto tungding le turin chanrula hun to tak zetani Jeff fana hian lo betangin a thlukin anomanga nimshing angin an lavoi don sia ati hi an voi har thei thin sia rui lo do tu de tan arei du thinani MH namte kapi Ruatfela Nu zoram tan in pekna thanhem ngai na hi ro pui kati tak zet dam rengla digna chanin zoram tan thei top chu azelang che chuti rualin I top khan lai hi ka soi ve chak tlat pathian hena ta amal somna handon tak chuan kumli nga vela po hian dik tak si hian alo hausak ve thei viau maya kan hausai kati nanimi alovin khilai thu te khi ka hel dewa idu chuan englai poin fia kan chou khopania chuan I thule hla po tlemin I herrem deu ma na pathianin amal som du chu kumtlem te chung po hian beng muka liam zoya vur hi alo hre reng lo ti I hriat ve hrim kadu ani atiani ma duwa MD hian MH namte hi ti hian ron ruaka kumli nga vel chau in thogrim lo kum no pangte kan ni lai tangin in taihmak ziale lotlin in tum zia hi ka hre phatlat aron ti ve a ti chuan MH namte hian ma duwa hi ron chang let ngalin kalome chuti rualin kumli nga ai tempo pathian hian amal som du chu in le lo sum tam takhian alo vun sakhop mai sum dong hlotling ni tur chuan kum som ni vel tal angai anti te hian alo ngai lo zia ataka tonga hretu kan ni
ma se chung zong min petu chu pathian ani mani loka sumdon na khoi in le lo thatak din jing a hian dik takati hi anong ve tho ti hi ka soilang ve du shim du ain awai ma deuh khian min khel dewa lom mole aron tia pathian mal somna don miau chuan a theem mang ti ke pokarin puitlatani ole khati zong kha lo ni le ri phot mai sila clear tu le ngai thatu zong te pathian mal somna donga theipato plo chuajal turin du sakna ka hlan choni ti chuan comment section lama khan in hudan lein ngai dan te min lo share sakle ta ula katia karon ngen chewa ti chuan amina subscribe lo te point kong itakin subscriber kala nei tlem zia te min hriat puya in thatna zar zove kachak em ani kong itakin min lo subscribe zel turin kangen ngoi chewani